شاخي وبخير تماشاوان هيجا د برنامه كنودا د كردي هند بمدا ام ديسا بهفرنا بله تماشاوان هيجا د درس ابوري دا ام لسر تيبين كلجاندنه كوب تركيد بيجن قايناشترما حرفلري ام لسر واسكني بون يروجي امي لسر قرطافن كردي سكنن كو تركيد بيجن اكلر انجي اك امي د كردي دل سر قرطافا بسكنن تماشاوان هيجا خوندواني مجي لهيبيا منا هبالون بخيرات من چاوانه باشم سپاس دکم سرچاواتن بله مگو چه د درس ابوری دا ام لسر تیپا د سکنین ام لسر عرفات سکنین انجی ایدی ام بچکی مزنتر دکن معلومه د زمین دا یکه هری بچو کی جانه تیپا انجی دنگه بله پشتی وره چه هیا ایدی کیتا دبیجن کیتا چیه؟ از بنویسم هجه بلی کیتا ان بيجن هجه بله كيتا و تدي معلومه قرطاف جي قالك جي كيتاكا بيشتي قرطافا يديمل سر بيوان بسكنن بله مقام ايرو جي لسر قرطافين كردي بسكنن قرطاف كردي چاوانا چلونا چاواتينا ناف بيبي د كردي ده معلومه مثلا زمان هناك عاليه واد شبيه هناك جيجي هفدو جدانه مثلا كردي دجي وقت تركي هم كارم بيجن قرطاف بيشي دبنا دجر دكم يك جي قرطافين كيشاني يك جي ديجي قرطافين بيجساس كوب تركي بيجن يابم وشكي ميكلري فرقك كردي هيا د كردي ده قرطاف هم تينا بيشيا بيوي هم جيتينا باشيا بيوي و كارم بيجن هناك جاراجي قرطافن جي تينا ناوا بيويدا يعني دكفنا نيفي بيويدا نلباش ونرجي لبيشن بله امي دس بفي جارا خوبكن ام بيجن چه د كردي دا قرطاف بله مگو چه مگو يا بيشي ام قرطافه قرطافين كيشاني يديجي چبون قرطافين بيجساس بلي قرطافين كيشاني مگو چنا چكي ميكلري قرطافين بيجساس ياب ميكلري بلي بيجه چيه بيجه بيف كلمه اشتغالي بيجه اوا تركيد بيجن چه كلمه بيجه ساز چكرن يعني بيجه ساز يعني او قرطافيكو بيجه چكن بيفك نو چكن اشتغاليك نو افادك امجبر ويكد بيجن قرطافين بيجه ساز امي دست بيكي ده لسر قرطافين كيشاني مسكنن قرطافين كيشاني يا بيشيان بيجن چه قرطافه دمانها بيجن يك عندي قرطاف اري قرطافها دمانها يعني şimdiki zaman eki çiye kijane د کردی ده د کوهاتا پیشیا لیکر چیه فی لیکر بنویسن بله وقتی که ده هات پیشیا لیکره و کجا وظیفه دستینه وظیفه دمانها دستین مثلا بجن چه بجن دخم الفيدر کجا قرطافه نه دچم دكم دبينم بقيدم كارت شبيجن دنفيسم دخوينم ام كارن بيجن ام كارن قلق چيكا بيجن ام كارن قلق بيجن د تي بيشيالي كري كردي دا كي جواز في دسنه القرطافه دما نها بله يا ددويا مبناكي محمي ما شخصي بيشي قوتن بلا ددوا سيابي مثلا
دخوه نه يعني اف يكي ديه لي ديسا د هيا دخوه دكه كي دكه او دكه نه دكن كي ديسا او دكن ودكه چه فرقه وهي هر دك عند او دكه او دكن چه فرقه وهي كلامك بيجي إنسانك شخصك تنكي جهدنا كده جهكي زيادة ترى أري زيادنا أم الفيجي شاف يمكن الكردي ده كسي سيام يكهجمار وبرهجمار وكهفا يعني أم بيجين جيناف كوا بي وكهفا هر دقيقة أو تي بكارانين أو لبلة دل كريدة أو فرق در كلمة دان كنت أو دكي كسكة أو دكن جلك كسن وفهم كنا يعني ام كارم بيجن كردي ده بلكي اوان بو اف لي هيدي ان كتيه ان بيجن او هات او هاتن امنا بيجن اوان هات ان بيجن او هاتن بله ما قلت قرطافه دمانها چيه ما قلت د يا پشترا ياد دويا قرطافه راويا فرماني چیه راویا فرمانی ترک دبیجن امیر کیپی راویا فرمانی امیر کیپی بله د ترکی ده چا بو د ترکی ده گولی کرد قرطافانه سینه راویا فرمانی لیت کردی ده چه هیا به هیا بیجن چی مثلا ب لي بالين نتني ب مثلا بيجن چه امي ليكري بيشي بيجن مثلا كرن چيه ليكرك انا لفيدري قرطافه بيشي ب يا ويا داويجها يعني د قرطافتينا ليكرك حتى كدبه راويه فرماني مثلا بيجن چه ام دبيجن ب ك لفيدري چبو رن رابو و ب هاته پیشیه و ای هاته داویه نه ده قرطاف هاتنه ویچ که آنجان بجن چه ان بجن بخوا دیسا دو هاتن بخوا بکا بچه چیه يعني هرا نها چیتر هرا بلكي زيادة تيب كارانين اللي بتشجي تيب كاران يعني أوجي نغلتها راستا يعني أم چیتر چونه دما بريدة أم كاردن بجي فلان كاس چو عنج دمان هذا أز دچم ليد فرماني ده أمر ده أم دبيجن هرا أم بهتر بكارتين أما بتشجي تي بكارانين عنج بكارن بيجن چه كارن بيجن بنويسه بنویسه بله يعني چه ابو ده راويه فرماني ده ب تسري بيوه و ا ده چه داويه و بله حتى في دريت شيء وفهم لك كلام كه سوي وقتی هر دمه کم دکن ببیجن قرطافر راويه فرماني و ام دکن بکن سوي تو يعني تو بکه يقسم أو بكا عينية هردج عينية نا أودي ديج تاني جدار دبن أم بيجي بيني مثلا نا يكم بون كسيكي يد دوا مثلا يعني جبراني عند بيجين چه بخوينن بخوينن الفيدري خوندن هيا يعني خوندن چاوابو مثلا بيجين چه عند بيجين خوندن الفيدري ناوا لكري هاتا جوهرتن هنكي يعني طوان تشيبو تشاوا مثلا اف ا بو اي الهرم ناد ب اي مثلا ب بخوينا انجي بخوينا او ا دجوهري عند ب اي انجي ب ا اف طوان جوهر تشيبو وكيدن شخب بديسا دسبيكي ده هيا و داويه دجنا ايا انت اري دي بران بخوينن مثلا بسطينن
بستينن يعني بهاتفر اف ستاندن مثلا شابو حتى جوهرتن ديسا لفيدري تريما درسك بوري ده ما بحثت طبعا جيكر ما قلت كردي ده نافا بيفيدا هناك بيفتينا جوهرتن بله بستينن بخوينن كارم بيجن وكيدي شي بشكينن مثلا بله الهرم نات بيجن بشكينن يعني وك اي تيغوتن اجي بستينن اي و اي هردك شكل بن وك تشابو دسبيكي ده بهات وشكاندن شكاندن ابنا تشبو قالك ابانا نقولو شكاندن مثلا من شكاند آية لید راوی فرمانیدن بیشتر چه بشکینه ام دگوهرن ام نواویج دگوهرن و لیکرکتی شقای قرطافه کسری یکی چه داوی بله حتی ویدری پرسکریک نینه و باش فهم کردنی تمام ام درباسی قرطافین کسانه ببن یعنی شخص اکلری بله چند شخصانه کردی ده؟ شش شخصانه شش کسانه لی جاناجش بر نیریتی و میتی زیاده تر دبن نه دل هنگ دما وکیدن شش کسانه و چه مگو قرطافین کسانه بله مگو شش کسانه کردی ده مثلا بجین چه از دنویسم بله لفيدر كيجان قرطاف هي كسانة الشخص اس نا اس لفيدر بيفك جدايا نقرطاف نأكا نا بله اس لفيدر بيجين جيناك ضميرة كلامك او اما مياسوني نمياسوني ما اجي ما از دنویسم لفيدر شخصية كم نشان دي يعني مثلا از نبجي ديسام تكرر فين بكنا مثلا دنويسم كي اس نيه كي دي دنويسم لفيدر فرق بين الفيرتش هيا كيان قرطاف هيا قرطافة دما نها هيا قرطافة دما نها هيا ميكروفوني بقرن كون اشتغلين دما نها كين جاز دنويسم أنا هذا نويسم نه بله از دنویسم نویساندن شخوا لیکرامه دنویسم امجی شخصی پیشیه یک بله پیش را کی دنویسی تو دنویسی تو دنویسی لفه درجی لیس عینی لیکر هیا شخصی دویم هیا نه شخصی دویم هیا اس و تو دنویسی یس سیاکیه او چه دکه او دنویسه او دنویسه او بچه او جی شخصی سیم او هر سی یک جمارن آن پر جمارن یک جمارن نه کسه که یعنی تکیل دبیجن پیش را ام بیجن چه ام دنویسن ام دنویسن یه پرانه همی انن ام دنویسن هون دنویسن او دنویسن بله ام هون دنویسن فهمجی او دنویسن بله چه فرقه واجه هيا فرقه في و في چه فرق هيا كرمك ميكروفون مقرا چه فرقه واجه هيا هر سسی سفته تك ماريك كاسيك اف يكن اف برن ايه برن اللي بلي افيدي از و ام جهف جدانا تو و هون جهف جدانا للفيدر او جهف دون جدانا تنه جداديه كواهي او جيشه اف دنویسه او دنویسن يعني جوه انه ام فهم دكن كو برانه ام فهم دكن كو پرهجمارن ليكي تنه بله
مگو تفیره چه؟ مگو اف قرتافه یا کسانی یا شخصایا یعنی ام وید زانن کو کی جان شخص داخل عند نویسه نه مثلا از دبیجم یعنی از شخصی پیشی تو دبیجی یه دویم او دبیجه یه سیم ام دبیجن یکم پرانه نه یه پرجمار هون دبیجن پرجمار دویم او دبیجن پرجمار سیم بله وكيدن ام هاتنا سر قرتافه كدي كي جان قرتافه باي بيجي چار قرتافين باي اري باي الفيدري چه هيا كي جانا تیپا کلجاندنی هست نه بله قرتافین پایه چیه پایه درجه رتبه آنجی هم بیشین چه سویه بله پایه دو کردی لطه و معنی مثلا بیشین یکی پایه بلنده یعنی آستاوی رتبه‌وی بلنده یعنی نه کی وردویده نه کی جرزه یکی مزنا بله هنا قرتاف جی هنا کو دنافبرا پیواندن معنی او خورتر دکه زیاده تر دکه قوین تر دکه ام جوار جد بیشین چه قرتافین پایه کی جانن او تر و ترین بله مثلا بیشین چه یکی کوچک قنچتر به ان بیشین قنچتر قنچه لی قنچتر چیه؟ هی قنچتر اره یعنی ترکی چهاد به ترکی نه به قرتافه که ترکی به پیوه که جدا وینا نشان داده بیشین چه؟ بیشین daha ترکی بیشین daha لید کردی ده به قرتافه که به اکه کی چه ده بیشین قنچتر هنجی درشتر درشتر کی جان درشتره درشتر نه درش kurta درجine kurta ama درشتر he درشتره yani şimdi bizim بعاقلتر بعاقلتر كلام كان مثلا الانجليزي داجي انجليزي كردي نزيك هافن وقلت معلومات نزيك هافن انجليزي داجي مثلا ار te paşi nave diyema da tır sen kanun bebejeni nizik heaven nizik heaven elvederi mesela ne tır aynı vakit İngilizce erhaya mesela İngilizce bejin bir speaker ne yani de Kürtçe bejin şit bejin çeker aynı peyve aynı qartafa çeker de bejin ne yani bir rahiner aynı peyve yani mesela qadafen paye سه پایه ام بیشم مثلا اره te paşi eve skanım Türkiye bebejim. Merkezim ki? Mesela Türkçe söylemek gerekirse diyelim İngilizce'de bir kelimenin sonuna daha iyi diyebilmek için ya başına more getirilir ya da sıfatın sonuna ere getirilir. Hani ere bildiğimiz ere. Getirildiği zaman yine daha anlamı katıyor. Bunu şekilde benzer diyebiliriz. Erem karmeci bejin rasta. Yani gerek ام بیشن یک کوچ من افدو هنه لبیدری چه ام بیشن جبوی کردی چه آستانگ هیا چه پرزگریک هیا دوی پیویده چکی بالا خوب بدنی چه هیا او کادن بر افدو دو دنگ دیر هاتنه جم هفدو اف جبوی کردی براستی پرزگریک که لب نورمال جبر چه جبر کو ند ناوا پیوکی ده یک جی قرتافه و یک جی پیوکی جدایه اف به دنگ دیر خلاص با افجی دنگ دیر با دست پیکیلیش بروی که هاتنه جمع بدم لیدیسه د ام بیشن آخافتنا دفکی ده یا روزانه ده ام نه بیشن بعاقلتر ام بیشن باقلتر یعنی گرگ جاره اب اد کهوه نه خویا کرن باقلتر مگود ایدیا مگود daha یک مایه یا ترین جم بیشن مثلا بیشن قنچترین قنچترین yani best yani hamiye çetir
سركيت بيجين شد بيجين ان كلام كه امكانم پرتر برترين برتر زيادة برترين هري زيادة برترين يعني حمية زيادة تر قنشترين خوشكترين يعني حمية خوشكتر خوشكترين مثلا بيجين أوجفي خوشكترة خوشكتر لكو تقول خوشكترينة حمية خوشكترة يعني كتقول أوجفي خوشكترة جيكي خوش كتقول خوشكترينة حمية هر كسي اموستا چهترن چهتر جدا كتب أفج فلانكس چهترن أو إن أو يا كسانية يعني يا برهجمارية قلق اللي كنت أقول چهترين هفالمة أنجي برترين هفالمة تقول أو نا حمية زيادة مثلا چهترين خمدة كلمة أفا يعني حمية چهتر أري بله قالي هفالان وقت ما الفيدري خلاص بو ده درباري فان قرطافة ده برسكون بكن هيا بله امید درس ها ولیده دیسال سروی مجاری دوام کن تماشاوان ایجا کردی هین دبم وی دره گها داویا درس آخوا گها داویا برنامه لی مجاره ما امکارم بیجن نیوی دما حتی برنامه کدی حتی درس کدی امش وی دره دوام بکن حتی هنگی بمینید خیر و خوشی ده بخاطری وام